به سر پیشمرگین دیرین و خانانشین لشکری و مدنی دا هاتیا دا بشکرن و ایکیجی کارودان لدف فرمانبرین خانانشین پیدا کریا و روشوان یاداری جی تکچویا برپرس کومالا پیشمرگین دیرین لدهو که جرات که هنیتن اگر حکومت لسر وی سیستمی بردوام بید دیوان هلوستین تند هبن. تشتك مهات يا كرن هر وكي بريا و راستي كير واجه هشتي هستي يعني پشمرگی دیرین جک وكي چين دیتر زیاتر نشد بيت مالش بچكي خوا شرم بكت بس او شرم كرن نجبو پشمرگی دیرین ایان کسان جبو کسان او پشمرگی خزين في كراسي ده يعني شرم بوی حکومته تای بس سرو که حکومته و جیگری حکومته نزدیکترین کسی پشمرگی دیرین حتی آنها هر دو هیچ نبود يعني کرن پشمرگی دیرین يعني دبیت تشتک بو پشمرگی هات بکرن پشتی هنگه با حساب نکن وکی بری وقت بابه که پیر ببین تحت طافتن يعني هم پیر بونه چعلا چی رمانه ما نهاجت شر داعش ده بهارا بتر هاو سنگرد منه شرید کن آن کسو کارد منه یان کارد پشمرگی دیرین یان کسو کاری وان برو کن شریده جک دفی بیت اشتهمیه بحکمت البرچاف بگرد راستیش که رخنی خود تون آراستی بی حکمتیت کن اگر وی جاری به دنگی اودی بکد بلا باش بزانن پشمرگی دیرین دی سرپرشتی و مظاهرات کت ندان و مچین يعني بلاو بين سببي بيجين كا سبب شي يعني صالة كتو صالة كده إن حيوان نادي بار حيوان هشت حتى إنه حيوان هشت داينا ما حتى إنه بس هيفي صالة جك أبى بيتشار هيفي مردان هر لسروی بابتی و ندانا موچ خاننشینان و خاننشین سربازی و مدنی و هالویست کومالا پشمرگین دیرین ل نوا استودیو میوانداریا برس ملاسادی برپرس کومالا پشمرگین دیرین ل دهو ککریا منصب خیر بی ملاسادی وقت دخویانی هاش دا ها آماجه بگیری که پتری هشت حیوان یعنی دم هشت حیوانات تنسه موچه داین خاننشینان يعني هوا ديفچونا كريا هو كاري ندانا موچه چيه كو خبر پیشيه دم آماجه بكري وزارت دارایی خشت دا بشكنا موچه هيوا خزيران بالاف كريا او چه بيجن بلا بيجن ام تخمين دكين يعني سبب بي سياسية يعني سبب يعني اگر تشتين ها الحريمي پیدا بو يعني مثلا كيشا سروكات يا حريمي وكيشا شكار كدنا برلمان اونا ام تخمین دکین اول دیسا ویمه بسته بگیری دایه یان ام او سبب او بیجن نبونا پاره یان مثلا نفت خواهد فروشن همون شکل کامل بدکن بس بیجن مچه بشی خان نشین طیبت بش مرگی دیدی يعني بار هيبه هشت حتى انه يبار هيبه هشت دان وكيل نداينا اف صالجه حتى انه بس هيف يعني تقريبا بصالك يعني اف هيفات ندانا بله يعني پیشمرگین دیرین کو برنگ بدهان سالان زحمت و قربانی دابن يعني چه پیوندی پوکار سیاسی و يعني پوکار چه نبو چی هوا دیف چونه کید یا برسوان چه بویا بو هوا اگر راستی دوید پیوندی پی و نبو يعني بواقع دوید پیوندی مسائل سیاسی و نبون دوید او پشمرگی دیدین یان که من دامن سنگر وکی رخصت نهینی زندان سیاسی اوانا درشم اساسی به شورشینه يعني اوه این کار کردن پشمرگی دید این کار کردن میجو شورشیه پاش و آوتنا وانا از بارناکم يعني انسانك وی مبستی ده يعني بشه طلباتش تکی بکت و چینا پاش گوه خبر با بیجد شبر هنده اگر مثلا سیاسی بد ما هندک تشتی يعني خرابتر وی چی بونن وی هرمه و وکین او هف سنگرین ما يعني شهر دورها پشمرگی دین يعني حتى گهان دین اوی حدی يعني هفرکی اکتر بکن لسر داخوزن و این سیاسی بله يعني دونا بين اف قيرانات داري بو چي بتنه بو تخا بجين پیشمرگين ديرين بو تخا كيمندام سنگر بو تخا شهيدان يعني همي او اوت زيادتر زحمت برين بو جيش همي او بجگوه و بهنا هاوتن هذا حد اگر مسألة سياسي نبد بو حتى انه مسألة مچه همو چينات هات دانه گوتن امده نبتخاب خفراشين
ام قال بغضا نامينين وتصفيه ليكين ما يعني وكل هم دست خوشی لیکر بس مسئله کنه شفافه چینا تاخبت جکی شوانا ناطرجك بارا بتر افشينا اوين زحمت دفي شورش لديتين او ناطرس نبك خلق ديتين نهاتي ناس صفر حاضر الراستي دي بيجن جبر هندي احتمال بين جزالا بله هل ویست هوا یعنی اگر اف بیجن قیرانه بردوام بیتن هل ویست حکمت بردوام بیتن هوا چه پیامک هیا با حکومت هل ویست هوا دی چی بیدو گو پیشمرگین دیرین تو وقت نره پیشمرگی دیرین تایید پاریزگاه ها دهو که یعنی ده هوا چه هل ویست اگر دا خوازه هاش حکمت هریمی والله حكومات را اتخاذن بيت اشتبيجم هيفي دارن كير واجهشتي هستي هيفي دارن مزاتر پاشگوه نابجن يعني معناه كان چيناش همي چينا مقدورتر راستي يعني دي او تشتي شيبت يعني دي قالك بو ما خلنا خواش بش همي كسي زياتر طبعا اف حكومته شعب حكومته ما زحمتي في بديتي وامش همي كسي بتر دوصوزي في حكومتنا بس با وقتی گهشت وی راده مروش بچیکی خوش شرم بکرد وقتی گهشت وی راده قناعت هبت يعني هوال ما عمل خودی که پیشمرگی دیدینه هر دو شورشا پیک و بوین باب شهیدیه از منش بچما تازیایی سبب مسئله مادیه يعني مثلا نبونا مثلا بنزينيه يعني از خبش يعني وكي بربرس ايكل يعني المنطقه دهوكي يعني افتش يعني واقعا ام البيجين لا باش جو خبلن في يعني خلق زيتر في تحملين ناكد هي في دار حكومتي تايبت سلوك حكومتي وجيجيري از دي صاد بيجم نيجيك دي كذا بيشمرگي دي نفر دو انسان قالك نيجيك بيشمرگي دي يعني دفيت يعني جاولي بخشين بزان تشتك بوي خلقي بيتك كريم عام يعني اگر نشين بكن بلا بين اشكرا بيجن بابا اف سبب اف ام نكارين بكن ام دي دستي خوي خين بنو بريده نه دستي خو دي سري خوش يخين بنده يعني بيشمرگي دين همو شهيد زنديه بس هون رابن مال شوا تشينين ديتر هميا مقدورتر بكين هميا مظلومتر بكين باور بكن دي جهاش تبي راضي امجك يتر شو تحمليناكي يعني نها كعملنا مظاهرات اشتغلنا كأم دزانين وجهاش تبي راضي الصبي ده بيشمرگي دين بيت اسجع عليه هزار كاس خلق دي جهتي جدي احتمال بدي الصبي وصبيت يتج دسماش در كفت دسماش در كفت يعني وكي ويلي بدي شقحلي كيشة آجي برداي خاني خوا يعني بس باش بزانن هر تشتك شيء بد او سبب نبش من جديد بله بری چند روزان يعني دنگوی که بکو حکمت هرم الگور هندک جدر نظام تا چند يعني هوا دیف چون کریان تا چند راسته کو موچ خاننشینان هم وکو فرمانبرن دی بهت پاشکو کردن گلوی چندجی کو بیت دو حیوان جارک يعني گل پاشکو ته دو حیوان جارک جیبید يعني هوا دیف چون کری او تا چند راسته آیا حکمت بریارک وی جوریدا یا نه وده تشتكي وصا هاد بجين يعني بريالة كان نهيني داينة طبعا هيش تشتكي وصا اشكرنا بس عمليا وليه يعني عمليا انه تو يعني اگر بريالة كابوش شوي هبيتن يعني بيشمرگن دارين هيش شيء باكي قبيل ماكي ابي باش بزانن هيش شيء باكي وتشتي قبيل ماكي بلا او جبوابت او هيجي بلا بوابت هي بدار مصطبة وفدك بيشمرگي دين بارم دلقال كاك مسعود رنتخاري وهي دارم او بخواه که دهان جار بجد از پیشمرگم او شانازی پیشمرگاتیت کرد حلقه بوی کشی ببید بله کاغ مثلا برای جمیل هورامیشی کود برنامه که انارتی دا میوان بو هر سروی پرسیل سروی آریشه یعنی آخف نگاه خود آماجه پی چندی کرد که اگر پیشمرگین درین حلویستی ورگرن یان خرابونه که خونیشاندانه که بکن يعني پیشمرگین درین خونیشاندان همنانه نزانیتن دیسان دا خویانی خودت آماجه پی چندی کرد ما حلویست تند هبیتن يعني اوه بجین حلویست هوا دی چه بیتن يعني وكو جفك يا الحكومة يانجي داخازة كي داخاز كنا ما في خويا نخي يعني هن تشار بينا في فون نجفة واقعك راستيك الدين برشا بحكمتي ام جفا الحكمة خناكي بس هو واقعك الدين برشا بوانا هي في دارين جوه خاب دن او تشتكاك جميل قوتين اد ظانم مش نيفا دلي بيشمرگي ديرين بيجت چند كومبينيش بين هذا جيك
تایبەت ئەنجومەنی باڵا و مەسئولین لەقا پێشمەرگەی دیرینە ڕاوەستاندی یعنی دێش کۆنترۆلێ دەرکەبن ئەوە تشتێکە جەمیل بێژێت یان دێش کۆنترۆلەمە دەرکەبن بالفعلا نەتەهدیدە واقعەکە دین بەرچاوی حکومەت بله يعني هندك پێشمەرگین دێرین يعني داخوازەوە چەندیتکەن کو وەکو فەرمانبەرن دیên ئاسایی بتنێ موچێ سێ هەیڤە هەتا نوکەیە ئەف ساڵەدایە پێشمەرگین دێرین يعني هین داخوازە موچێ هەمی هەیڤەتکەن هەتا گەیتە هەیڤە خەزیرانە یان بتنەیە هەیڤەکی يعني داخوازە وەکو پێشمەرگین دێرین حکومەتێ داخواز جدا واقع تشتێک دیترە بس حکومت في بەرو تشتێکی بێت يعني قەنەعەتا من هیچ شێوەیەکی يعني صالح بسيم عشان ناشته سري باب صالح بسيم عشان ناشته سري چهارج ناشته و پنجاج ما بس تام او کو حتی نو که او هیوا هشته رنگ فرمانبرجی تاراده که مقدورن چون که او هیوا هشت ام چند روزه کالی در باز بین هشتاش تازه موچی هیوا شش یه هندک فرمان برای دهیت دا باش کرن لی یه پیشمرگین دیرین هشتای سه هیوا ده یعنی ما بس تام ولی او وکو فرمان برندی هیچ نبید یعنی حتی هیوا شش بهیت دا باش کرن یعنی تنه دا خازه هیوا خازه دوید تشتکی بیشم مدوید همو بده دا باش کرن یه پیشمرگی دیرین يعني وك خلقي اوان اينان ديكرين ناف ليستي پشمرگي دين ده نه پشمرگي دين و تشتا چيكرنا و صراع حزبيه تشتي هاتي چيكرن هكر بين هو قلتن جدا بكن تمام ليستا ما كمالا پشمرگي ديني كرسن ليستا ما آماده امزاني ما چند پشمرگي دين هيا ليستا آماده اندام كماله 12000 تشتكن وكي سر آلي ديتر 29500 خانشین همو حزبه ملی عودی هاد نچیکرن سر کمالا پشمگی دینین کردستانی یعنی بس وقت اندام این کمالا پشمگی 12000 تشتکن ما هین بس اویدی تر مثلا 6000 چی که شورش ایلول نه ایلول شرط بالا مکتب سیاسی و بالا پارتی هر دو آله 6000 شواجن لأن 35,000 تشتك خانشيني بس آله ديتر جالك ويهين أجل بين يعني بيجن أو بين تصفية بكن يعني خلق إن حقنا ونبض أولي كنا ما چنجاري قوتي وانا أم حاضرين بتشتي بكن واللي بوشوا يمكن سلمى أكاو بلكي وقت أم بيشمرجع وهندك كاري دي بخادك بل کاغ مراسم یعنی دماغی بسیار اگه بچه کورتیج بیش بر دمی یعنی هو کار ندانم موچه پیشمرگین دینش بر وی تصفیه یعنی نخ هو کار سیاسیه و از بر پرس نمیده هو کار سیاسیه و نتشتگیت بله زور سپاس برای اسماعیل صادق بر پرس کمالا پیشمرگین دینیم ل